جهجا عبدالرحمن كرد برلمانتري بري اك بارتي جستانبول ميوانه ما هجا عبدالرحمن تو بخيرات يا كردستان 24 بحث پیواجویا آشتی آنجی پنجره که بوچونا جور و دست بکرنا پیواجویا آشتی هاتا کرن روژا پاشی و تقین لانقره چه بو بوچی دخوازن هما بوینا ویجی بیتن پروسه تکدن. Evet, iyi akşamlar. Evar baş ve şana ve hoş be. Mekha ben dirok xwe dubare dike ji dîrokê ve em karin bêjin ji salên 1990 ve dema behsa aştî çareserî tê kirin em lê dinin provokasyonekî bûyerekî rû dide li çewlîgê kuştina 33 serbazan heta niha her wiha li Ceylan Pınarı Serekaniye kuştina efseran o gelek provokasyon dema em temaşa dikin ev bu yere duhu jî eko berê aştî nexwestin carek jî nişan didin aştî naxwazin gelo ev kîne dema em dipirsin eve aşkere derdikeve holim dinava Türkiye'de her dem parti dibe yan ji CHP MHP AK Parti dibe yekem care li ser gotinin Devlet Bahçeli ku nûnerên netewperestin Türkiye da asteki jor de pencereki deriyeki vekiriye de nava Türkiye'de o derveji emle denirin erişeki hatın kurt cara yeki seruki MHP Devlet Bahçeli bahse pevajuye ke wahat ke tu dibejit bila u calan beheta parlaman u çekdanina pekeki rabgehinitin hatta çıqasi amadekari bu ve proseye hatine girin aya keşa پرزگریک هاتینه دست نشان کردن حتی پاشی لسر چاره سر کردن وان راوستن جبر که هن لعن دبیجن دوی پروسه دا دم پارتی هیا MHP هیا CHP جی حتی رادای که پشتگیری خود در بیه لی آلیه کتنه دوی پروسه دا آگ پارتیه اوه راسته yani های آگ پارتیه جتنه Yani elbette AK Parti gövdeki hezeki sereke destsalata hevbeşe xoy biçuk MHP dîsa opozisyonji CHP'ye o dem parti hene dema em hemmi aliyan binirin AK Parti خوینسار نزدیک دبه و دخوازه همو تشت در کفن هوله و پشت را او انجامان اشکره بکه جبر وی اف بدنگی نهایه نها اف آماده کاری همو هاتنه کرن دما ام هاتن وی قناخه تشتی کو بخچلی گوتیه دما آشتیه دا ما وک آک پارتی ما بحث همویان کرده بو گل مخاطب کی بنا ایکو برانبر کی بنا ده چه گاو بین آویتن چه گاو شاش بون چه گاو راست بون او همو هاتن گوتن دناوا Türkiye'de naha akılaki devleti o behez heye. Başa hicaya kurt. Mesela anha lisar van gutinin hava hendek ali dibejin haya devleti ji gutinin bahçeli tına. Ave ku tiştek ku bahçeli dibeje yani temsil ji hevpeymaniya cumhur nake. Aya ava rasta yan ji birastî ava hatiye ragihandin daxwaz û xastek û plana hevpeymaniya cumhura ji bo fêmkirina vê dibe em sê hefteyên dawî binirin Birêz Baxçelî di parlamentoda destê xwe da hevserokê Dem Partî û ronahiyek pêxist û Birêz Erdogan jî piştî hefteyekî vê got destê ku Birêz Baxçelî daye giringiya vê bizanin ev hevpeymaniyekî pir giring e ciddiye ev daxuyanî Erdogan nekiriye ev stratejiyekî rast e aliyên netewperest girêdayî Baxçelî ne û ew karin da Baxçelî qabûl bikin. Pazdeyê Tîrmehê de jî
جی و نها جی هلوستکی دولت نشان دایم و دما بو هفبش هفپیمانی جمهوری هلوستکی راست نشان داده iktidar yolunda و دریا دستلات دا اف دیتیه و گاو آویده باشه. در وی برز باخچلی اگر کسی که دن اف گوتن آنی باز زمان تو برسه وکیوی نبو هجای کرد مثلا تبخو وکی پارلمانتره که برای هدف یعنی اک پارتیه ببورن تبخو باور دکی پاشی 25 سال عبدالله اوجلان لزیندان ریبر زیندان کلی پکه که بهتن لپارلمان ترکیا چکدانینا پکه که راب گهینید یعنی تشکی اصلا منطقه دمکی داکو قندیل بجیتن ام بریار دین که ام دیچکا بیدن که این آن نه اوجلان Bunu bana soran arkadaşlar هن هوال اف پرسین اجی دخوازم و بیجم گلو وان چاوره دکر کو دولت باخچلی ده پارلمنتوی ده گوتنکی وها بکه کس و حضر ندکر اوه اگر اف هاتیا گوتن سبه اوی دیجد به تو صدمک نینه اوی دینج نبه باشه پاشی 4 سالان تدید تجرید لسر اوجلان هفدی تناوی نبو مالباتی را دنگیوی تنبو پاشی ایرو که برازای وی عمر اوجلان توی پیامه که گله که کنی کرد جه اوجلان آنیه اوجلان دبیجیتن یعنی او آماده و پیواجویا شر و گوهزه جبو پیواجویا پروسه که دنه آشتی مبستاوی سیاسی و یاساییه آیا براستی جی اف بریار تنه دست اوجلان دایا یعنی جی امرالی و قندیل گله کرد بگشتی بباندورن لسر و پرسه beraber test edeceğiz. امی همو و تعقیب بکن ده پروسه بره یا چاره سری ده پروسه دموکراتیک ده دم پارتی و قندیل گوتنن وان وهابون ده گوتن برا اوجالان را هفدیتن وره کرن اوی چاره سر بکن اگر بوره هفدیتن نای کرن به هده پیره لپارلمنتو به هده پیره هفدیتن بکن اگر بوره جنابه برا روزنامه وان یانجی کسین عقلمند بخن نافبر وی بکن نه دولت جوان همویان مزنتر گاو آویتن و به ده پروسه بره ده اوجالان ده نافبین ده ما اوجالان فرمانا وکشینا پککی دال لپککه گریلاین خود و نکشاندن گلک مرجندن پیشخن خستن و نهیشتن که پروسه بر بچاره سرویه را هره اف حوالا هاته در خستن من برجی وها گوتو بو اگر اوجالان بن پیب بکن ده امرالی ببه گورا اوجالان باشه هجای کرد دسری دست حالات دا جبو دخوازم و تمام بکن ببورن مصطفى قرصو دنوا ساله دا وها گوت گو ما پروسه خرا نکر لی اوروپا به مداخره کرن ما ایوان گوت ایلا ونه شر بکن اردوغان جی دما دگوت آشتی دگو قی اوروپا جی ده پشتوانی بده لی وها نبو ام دبینن پکه خورادستی اوروپا کریه و نچار بویا که وشاره بردوام بکن نها تشتکو رو دادن نها اوه پکه که نها جب دبیجه اوجالان سرو که میه راست ده گودار بکه یا نکه یعنی گوداری اوروپا و امریکا بکه اما وی همو ببینن گلو ده ایرشا دوهی نشان ده آلیه که نخوازن دیگل که اوجالان بانگ آشتی دیکل در چارچوه ناتو کردا erkek girtiye serxwe û dixwazin li vê derê hem Kurdên welatparêz yan jî kesên ku baweriya xwe bi aqlê dewletê Tirkiye heye eva vê derê lazim e em lê em dibînin hêzên derve bêyekê naxwazin. پرسیارا جوهری جبو هر کردکی لباکور کردستان و ترکیه اوه جبو و پیواجوی آیا دسر دولت دا چه هیه؟ دولت ده چه بده؟
PKK dê çi ji dest bide? Kurd dê çi bidin heta çi bi dest bixin? Şimdi Kürt meselesinin د پرسا کرد ده دناوا ترکیه ده و لهندر و در و آلین جدا هنه دناوا ترکیه ده جبو همو کردان ولاتی هم ولاتیه که آزاد دوار دستوری ده سیاسی ده آبوری ده چاندی ده دخوازن ببن هم ولاتین وک هف و لسر و دوی ده یاسا ورن درخستن جبو بداوی کرنا ترور و شر و پفچونن اول گردای پکه کسی که جبوان مافان پشتوانی ددن پکه او ببینین که دما او ماف هاتن به دست خستن پیوستی پکه نامینه دو Özgür Özel سروک گشتی CHP برز Özgür Özel وها گفت ام دولت بدن کردانجی بگوتنی شراسر ناپد دبی ام سر و کار بکن پیوستی و دستوری هیه عالیوی سیاسی هیه جبو دواره یاسا partiyên siyasî de çi ye duwarê çandî de çi hene ev gelek li ser wan nîqaş hatin kirin û di vê warê de zanyariyên ciddî hene ev ê dê werin gotu bêjkirin divê em vê ji bîr nekin divê em gelê Tirkiye netirsînin her du alî jî lazim e bi serkevin wek her du alî jî destkev her wiha rêveberiya Herêma Kurdistanê jî lazim e دست بخه کردن لسوریه جی کردن لروجلا جی دبی بده قازان به قازانج در کبن ام دخوازن زمینه که هفبش یا وره وک هم ولاتین وک هف بنگه کی وها درست به و هر کس لسر و بنگه دکاره به دست بخه دکاره به ورن قیامت گهشت جخوا اکید وهاي بيواجوية عشتي وشارة سرية لباكور تشيببه كاريجري باندورا ويدل سر روجاوا وباشور وهلبت حتى روجهالات جيبكه هجا عبد الرحمن كرد برلمانتري برياك بارتي اسطنبول سپاس